Umang Juna Artawan, jani buin urusan ajak polisi. Ia tangkep ajak jajaran Polsek Sawan, ulian ngemaling sepeda motor di Banjar Dinas Bingin, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, tugas Rabu 15 Desember, sawetara jam 7 peteng. Korbane igede sedane yase. Ia ngaku kelangan motor di umahne. Tafsire, pelaku menekin motorne ke likin-likini pas hujan bales. Pelaku ngabe motorne mejalan 700 meter. Mare belahage kaca sepeda motorne ajak lampune di muka. Tujuannya apa ngidang ngidupang mesin motorne. Cuma tetep masih singnya hidup. Ulian sube keselek, montore entu laut kutange di tengah rurungi. Polsek Sawan ane nerima laporane entu lantas nyelidikin kasus nih. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto nyelasang, uli hasil penyelidikan pelaku nih langsung cocok ajak ciri-ciri nih pelaku ane asalnya uli desa Galungan. Mare takonine, Juna ngaku man ngemaling motor. Iya masih tayen ngemaling motor ping telu. Sampai man bogolan di lapas kelas 2B Singaraja 5 bulan. Jani, buin pelaku bogolan 5 tiban. Tim Bali Express ngelaporang.